M23 ngiye narabisobanuye yafashe kwijwi itageze ihafata kuko kwijwi yafashe itarashi rero ikarita sigaranye yo gukirana negotiation azahamagara imitwe yose abo yiringiye nta kigenda nta none senda nshaka kubaza ikibazo kubera iki muri no ntambara Zimbabwe itigeze za muri ntuze muri DRC cyangwa Namibia cyangwa Angola kuki bataje. Amakuru aturuka muri territoire ya Walikale aravuga ko ingabo za Republika na Demokarasi ya Kongo FARDC Wazalendo n'abandi bafatanyije bamaze gutangira guhunga umujyi wa Pinga. Intare za Sarambwe n'ubundi zafashe iriya direction yo guca hariya ku rupangu. Hello number 1 on news accuracy turi Anda TV Rwanda nkuko mubimenyereye turabambere mu kubagezaho amakuru y'imbere ku rugamba aho ngaho muri Republika na Demokarasi ya Kongo niho turyamye radari zacu niho ziri icyo waburi gukora cyose reka manze nkwibutse ko turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 umunsi wo ku wa kane. Amakuru tubazaniye rero mbanje kwakira Clever Bembi imbere ya kamera mu mutwe we nawe huzuyemo dokima nyinshi niza bafite hano imbere ku meza rwose mba nzibona Bemba umeze neza tumeze neza turaho turashimira Freshers iki kirere urakibona ikirere kimeze neza urabona ko donc ntacyo umuntu yashinja kino kirere rwose kuko ibintu ni byiza ya ubu tuvugana rero iyitwa Sadeke na Republika na Demokarasi ya Kongo n'ubwibarizwamo bigize gutya birashwanyuka bitiba ibishwanyutse ni ibiki byo nibyo tugiye kugarukaho mu nama yabahuje uyu munsi kwijwi naho kwijwi M23 nk'umutabazi ihagaragaye nk'Imana hasesekaye gitwari bese baye yamabonekerwa yabaye kuri babandi bose maze iminsi ndi gutabaza ngo abatuyijwe bamamagara buri munsi ariko no minsi maze iminsi ndi gutabariza abantu ariko abo natabarije bose igisubizo M23 babakibonye natabarije abantu bahari yazamanamo abantu bazagahanga ndabatabariza abantu bari zabusakirwa abantu bari za Muheto nahe na za Karongi na za Buku ati Wazalendo babemereye nabi uri kubona ko igisubizo cyamaze kuboneka ibintu natabarije ibyo byose bitangiye kugira ute kugaragara natabarije abaturage bahari ya ijwi ndababwira ati mwabantu nta mupolisi bakigira nta nyumba kumukihaba ariko warebye ko intare zasanambwe n'ubundi zakoze ibisubizo rukumva ko abona agiye ntabariza bose ubutumwa bagiye bamereza banze twikubitira update abakunzi ba Anda TV Rwanda bakunda iyo utangiye kubakubita makuru y'indani hariya ku butaka ari ku butaka bwa Kongo n'ubundi kugeza amagingo yangaya intare zasanambwe zikomeje kwavansa kuko zamaze kurenga Kibati nukuvuga ngo ubu defense bigeze muri butandatu bwari burara Kibati naho bita kumingazi M23 zirabushenye zirabutwika ntago ndamenye umubare w'abazalendo babashije gupfa ariko zirabacucumye zirabutwika ku buryo wabwira nundi ati M23 ikoza akazi hariye nukuvuga ngo destination ya M23 inari kwinjira ijya hehe ijya muri Walikale nukuvuga ngo General Gaceri araza gutanga iminsi zo kuba yamaze kugera muri Walikale bo uvira se mu mujyi wa Pinga ngo bimeze bite mu mujyi wa Pinga naho hari imirwano M23 ngiri nese imitwe y'intoki iri gukoraho yes urabizi ko ubundi M23 iba mu misozi ikikije umujyi wa Pinga umujyi wa Pinga ufite n'ikibuga cy'indege ufite ikibuga cy'indege hariya mu mujyi wa Pinga ariko M23 ku makuru ahari nuko abari bari za Minzenze abari bari za Mpeti abari bari za Mera no mu bundi buce n'ubundi bukikije hariya mu mujyi wa Pinga nibo bamaze kwa advancinga ku buryo mu masaha make cyane amakuru dushobora kuza tubabwira ngo Pinga imaze kuba yes turabigarukaho rero Pinga ishobora guhita ibatombe mu kindi kiganiro dushobora kuza turi kubabwira ngo Pinga yamaze kuba tombe ya ni byinshi abakunzi bacu menshi ariko reka nsuhuze Fande uri hariya reka nsuhuze umufandi yoboye rugamba ruri hariya za Pinga nanasuhuza Fande Kabundi Fande mutekano uri hariya Ekotango ariwe Colonel Rapide uri hariya muri biriya bice nawe uri kubayiga nukuvuga ngo ba Colonel Julie abo nibo babafande bari muri operation reka nsuhuze na General Byampungu hariya kwijwi nabo bari kumwe uwo turamugarukaho mu kanya nawe ari hariya bo uburyo tugiye gukoresha rero ni
imyanzuro y'inama y'abayobozi ba SADC, abayobozi b'ibihugu biba muri uyu muryango wa SADC w'ibihugu bya Afurika yo mu majyepfo. Neza inama nibwo bayisoje mu kanya gatoya bahita basohora imyanzuro natwe urabizi ko dukorera imbere ihita tugeraho. Ndajya mvuga akantu ubanditse byasohotse mu rurimi rw'icyongereza, ariko gato urabanza utubwire, wenda wowe banza utubwire ibihugu byayitabiriye n'abayobozi babyo. Harimo igihugu cya Zimbabwe kiyobowe na Perezida Dr. Emerson ni Dambuzo Mnangagwa. Hakaba Perezida wa Botswana, Perezida Duma Jideo Boko. Perezida wa Republika Democratic of Congo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. His Excellency wa Madagascar, Perezida Andry Rajoelina. Hakaza Perezida wa Mozambique, Daniel Francisco Chapo. Hakaza Perezida wa Namibia, Perezida Dr. Nangolo Mbumba. Hakaza Perezida Afrika y'Epfo, Matamela Cyril Ramaphosa. Wone Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Hakaza Perezida wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassani. Perezida wa Zambia Hakainde Hichilema. Hakaza Perezida wa Lesotho, Honorable Premier Ministre wayo ntabwo haje Perezida. Haje Minister Nsokoane Sumaeli Matekane. Hakaza uwo wa Lesotho. Hakaza Eswatini yahoze yitwa Swaziland. Ni ikirwa. Ni ikirwa. Nawe haje Ministre w'Intebe Luceri Dramini. Hakaza Mauritania. Naho haje Malawi. Yes, Malawi. Haje Honorable Nancy Grand Tembo, ni Ministre w'Ububanyi n'Amahanga. Hakaza Mauritania. Mauritania. Ni Dananja. Ibirwa bya Maurice da. Ibirwa bya Maurice. Bamwita ngo ni Dananja Lamfu. Ministre w'Ububanyi n'Amahanga. Dananja Lamfu. Hakaza Ministre wo muri Angola, Manuel Homen, niwe ushinzwe ububanyi n'amahanga. Hakaza ibirwa bya Seychelles. Araba ni Seychelles n'ibirwa bya Mauritania. Haje cya Madagascar icyo twakivuze. Madagascar. Ni Perezida wayo wa Seychelles, Claude Molen Haiti. Ni His Excellency rwose. His Excellency ni Perezida Claude Molen. Akaba ari na commission muri ngo ni High Commissioner to the Republic of South Africa. Yes. Abo nibo 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 ni bihugu 14 bya SADC byabashije kwitabira iriya nama, ariko ni nama yabaye nta na kimwe cyawuze ugihagararira ntacyo. Kandi reka tubwira abantu ko inama yabaye hifashishijwe iyakure uburyo bw'ikoranabuhanga. Abantu ubwo babyumve. Ni inama yatangijwe na Perezida wa Zimbabwe Dr. Emerson Dambuzo Mnangagwa. Niwe watangije iyi nama. Inama yarigamije gusuzumira hamwe mu by'ukuri ibyo ingabo za SADC zakoze, kureba bapfuye, umubare waguyeyo, umubare ni mwinshi. Harebwa mu by'ukuri icyo bagiye gukora kugira ngo iyi Kongo igire amahoro. Abantu rero reka tubabwire zimwe mu ngingo rero zibanzweho hano, abantu mutwumve neza. Ni ibintu harimo iby'ingenzi mukeneye kumenya. Nitugera ku kintu cy'ingenzi cyane muramenya aho niho umupira n'ubundi turaba tugejeje mu kibuga neza. Iyi nama reka mbisome nkubwire nawe ubwo hari ingingo, hari ibitekerezo bifiteho. Iyi nama yakiriye amakuru agezweho ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, babijyanisha na raporo kandi ya SADC na mission zayo n'ingamba zari zayijyanye hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu kiswe Sami DRC. Ibyo murabyibuka. Hanyuma
ahangaha bibukiranya n'inama ya organi yitwa Tsoika Summit yabaye kuwa gatandatu ku itariki 6 z'uku kwezi. hari inama yabaye nayo yayobowe na perezida wa Tanzania. abantu mubyibuke neza, nyuma y'inama ya EAC na SADC bafatanyije, habaye indi nama yayobowe na Samia Suluhu Hassan nayo ibera kuri kuyakure ku itariki 6. none habaye indi nama ya SADC. ibyo ngibyo mbabwiye nibyo babanje gusuzumira hamwe. reka tujye hano noneho aho ngo iyi nama yaje gutanga condoleance, kwihanganisha imiryango y'abasirikare baguye muhariya ku butaka bwa Kongo bari mu butumwa bw'amahoro bwiswe Sami Diaz. ntabwo bwari ubw'amahoro, bwari ubwo kurwanya M23. uvuze n'ubutumwa bw'amahoro bwaheye ko guhungabanya umutekano. Komeza. aho ruzingiye rero ngo iyi nama yasuzumye ibijyanye no kuba hakomeza gufasha Repubulika na Demokarasi ya Kongo kugarura amahoro kuri ubutaka bwa Kongo. urumva, ariko basanga ngo hakirimo imbogamizi. izo mbogamizi nizo nshaka kugira ngo uvugeho n'ubundi. noneho rero uko bimeze, iyi nama yaje gusanga nta mpamvu yo gukomeza kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo uretse basesa amasezerano na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bafata n'umwanzuro wo kuwithdrawinga cyangwa se gukura icyitwa umusirikare wese w'ibi bihugu waba akiri ku butaka bwa Kongo, mbese bose bagashirayo ntihasigareyo n'inyoni. aho rero niho ruzengeye. bashesha amasezerano. iyo ngingo niyo none se bayikuye muri SADC, Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Rekada amasezerano bari bafitanye yuko iyi SADC yohereza ubwo n'ingabo n'intwaro, kwanza reka mbivuge gutyo. ibyo byarangiye ntibizigera byongera kubaho. Kongo iracyari muri SADC, ariko ibyo kohereza. ariko nabonye uriya mu mama wo muri Tanzania yaragiye kohereza indege ngo ive muri Tanzania ize gukora mu operation hariya. arababwira ati ariko M23 imeze nabi, tumaze tugira n'amasezerano, ino ndege ntago nayiguriwe na SADC, ino iri kobuta. ati ninyibahereza M23 kayirasa gisajya turayinyishyura. gisajya tarareba aravuga ati ariko se napfuye gukoresha Sokoyi, ninjya kuzana ndege abandi muri Tanzania niho bakayikubita. M23 kwirayirasa kandi ndayishyura. arayihagarika. yaraje iyo ndege iragengera ku kibuga cy'indege cya Kavumu, itinya kuza muri Goma bazi ko M23 igiye kuyihanura. uri kumva ko niba bamuhagarikiye kuba ngo bohereza abasirikare bohereze n'iki bayishyise geti, niyo mpamvu agomba kujya mu ibi bintu byatumye rero mu kanya ubitsuzumire neza urebe nibihuza nzira rimeze neza. tuze kuvugisha Shadrake Sharangabo aduha ubwino kuri iyi ngingo. ariko wowe nawe ndakubaza, kuki ni iki gitumye SADC muri iyi nama, ntekereza ko aricyo cyari cyayihuje ahanini, bafata umwanzuro wo kutagaruka ku butaka bwa Kongo. Kamubwire ikintu M23 ngene narabisobanuye, yafashe kwijwi itageze ibihugu byo muri Afrika, kuko kwijwi yafashe itarashi yohereje abasirikare batamaje kubikoramo n'inteko ishinga amategeko. babeshya ko ari abasirikare baje kugarura amahoro, ari ubutumwa bwo kugarura amahoro, kandi baje mu butumwa bwo baje ku rugamba. barahageze barapfa. Tanzania yaje ibizi amakuru aturuka muri territoire ya Uganda, aravuga ko ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC bya Malawi nawe uko bari bazi ko bagiye kurwana n'abahigi, intare za Sarambe bagiye kurwana n'abasirikare, zafashe iriya direction